me thought. Hey, Ghana company boy, whom I'm trusting. Make me share my opinion, please. Can I come in? I don't think Trump. Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Nsem TV GH so. Wofre me Adwoa searching. Ebusuafo Endra ye na enim asem kese a eto Ghana. Eye plane a efiri Accra eba besen akọ Obuase akwakodi Ghana hujuma. Empenifo omo plane ni mu ba kokranka. Plane efi Accra eba besen akọ Obuase no endu Obuase akwakoti atokwem ene nipa 8 ai wo plane ni mu no obia ewu nipa omo plane ni mu de yenzi mu bo mu ino mu de because omo nyina asombo honorable Mutala Omane honorable your friend is honorable Omane Mmboa Dr. Samuel Sapon nipa wo plane ni mu nya semketo omo nyina kranan ba kokranka na nsem we betu odwa no nye NDC funkwa no mwenya Ghana nyina ye money because yendehye ena ewu no na nsem we betu odwa no eyade a youth ni bebro mo amanone titi remember no omo ye video de kra Ghana phone pen for mo ekere se eyo omo de na inipa na nkom esese omo wukra no enyom no omo wi bebre na ekere se na nkom pese ye se bio his excellency John Dramani Mahama anase NDC phone pen for ni bebre na nkom ka ho no omo because Ghana phone pen for mo chibiade na sem no omo ka no omo anka ma NDC kwa NDC nkwa omo de NPP ka ho ni na ne so mo ekere se na no emofra 8 mofra 17 ekonya accident e wo konongo side omo konhie mu emofra wu ya Ghana ni pani bia both NPP and NPP full free omo opposition to omo awie pani bia esi wo omo si emofra ya ante ho ase na pani fu awudi a en Ghana no bia mo ne na hwa no awu e de na esi da chese ya ro ho sempa anka sema ye sensitive enti say anka by this time a bank will be able to no eh bi mo de because yen penifo no people think say omo ni endi ni ye youth ni bebre e feel say Ghana fo penifo omo ni endi ni ye nti Ghana fo penifo ho we wake up call to you people. You think say more fire you are taking us for granted and the social media by youth no mo ni bi me say it will get to a timer mo the ballot box no ekosi polling stations a obi empo nto abema mo na ene nipa wu mpa na nipa wu sei na count say e bedu ba via ya beto elect aba and Ghana from penfo sorry ade ke ka kono ano ye de yenti nkra imranti ato e de abeg afo a mumu mako school nim nyansa na talk e sympathize obi akopta kokuno wudi nipa ewu enno wudi nipa ewu a because of rules into nipa ewu e come to the person you okada msiminia okada de mwa ya adwuma we na we na be boa no mu anyhow we are finding them but obi akọ me trust ni say me check say we nipa sen wan power na wanya no eye na de power na mamu etimu ye wiase mo nya o man ni ye na nya ye ho ntoyen say we can all stay here no mo de mo ya no matu afa wiem ye ni visa ye ni passport mo matu afa wiem no be jam board go mo mi trust yi wa ko asori bia no so nya mo mi trust yi wa sia fo nka sia dimi o anam fo say susanti ye ni nyansa ye ya si ko na ni mo forget about the Bible now. You are the Peter in the Bible right now. Whatever you do today and not end up depicting who you are, so that tomorrow obi so be say what the man there or by we as not to say o make say Paul there why you twem adwumi. It's time for me and you and all right. Try to do something for yourself. All right. Bibini broni so okwa nanim okwa nanim no okwa no okusi ne yonko nya ya kuro freedom and justice freedom and justice. Tell the freedom no you need be justice is so quick. I don't think hey Ghana company boy whom am trusting. Make me share my opinion, please. Can I come in? I don't think Trump be one when the SCA Nyankopon or bomb cocoa Ghana phone penny for a one keke no de mamu cocoa on the bomb. So I say I nyana mo be ntino mo nye boko long journey amako for helicopter Accra to Kumasi road main road at say kwan fit kwan ya dai e kwan no mfa so bi nti e kwan na say kwan fa mo o long journey of Accra to Kumasi o be for helicopter
Also Nyankopon one or the mama yakoko nipa 8 nyina mawu last man 16 or 17 ewu ye moja ko forma na ewu ye ko for de hye na ewu ye moja na ka wu form te say abroni be yenti be ma nyinse won santase nyese sika ni nu wo se betima yo monya kwan no wo sole a mo ba Dubai a study a kwan ne tie say UAE president of Abu Dhabi call other state here on helicopter or fa car and car no team no wow bia di nanimo or they come be or they come because akwan ne ye so Ghana for penny me say ekoko Nyankopon warning na o de man penifo no monye the right thing enkofon enkola to fu o mu wu last month moja e na kagu ye no moja na kagu ye kasi Nyankopon ebola garo LFT enim say asem a me ken enkwase afo ba be gu comment section abetro nkwase asem mo be politics omo ma adwen ye adwuma ne ye o mete de me kana se odi hye bia amfa kwan no so ma nkonya asere because of say ekwan na enye nti no ntu kwan so dan nti munum say de tie munum say de amanfo kulo so omo kwan etie na ke kan ka wo beti ase mo fa mo jim ne megu so emegu comment section ase ka wo kwan enye na wo so be dodge road accident kan we say we mo accident so ho wo so be dodge road accident ewiem accident so ho ewi ase won yen fa nko ba bia ho onyonko da ene wo da nti se wo koto se obi afu ohia na wasansuo na wo de ase wo de ho yeso se wo koto se wa onyonko abodje hia engase na bodje ehio kase ya bodje ehie because e bi efiro no a eba wo so obi nim da obi abekọ e bi a efiro mo a na eba me no wo so ti wo koto se onyonko ho akamu a na wamma ni anipa ni komu no adawa koma so Kumasi Accra Road mosi munsiesie da yo wo dodge road accident a ewie mo so de ho ende me ra ho papa so he me nya sa mesu NDC for some hu emi party and they Black Wednesday ma wo behind this ni bia en kwala 16 8 mi ewu kwala 16 8 mi ewu mo sie kwala no mama je sie kwala no say your friend say Palestinian for mass grave and the young kwala no ho ma ho papa common MP went to me anko gender minister to me anko some mo ade ayahwere we mo de mo kwaso sanson na kwakosie wo ho mo kwaso sanson na kwakosie be se me ra wa someone we de mo kwaso sanson no enko hey se na me ho si me se ma jojo someone gender minister kasa mamu fa ma no enko late me ewu common MC 8 me ensi ho mo baby akwa free we de mu nketewa hwe dignity sa o ma ne boama ko wusan vice chairman asante we ko wusan ade ya tumu amutie ene